hintayong pumasyari. Dayto ititirad pa shrine. Dito iti bagbagada nga nakaipumpunan ni General Gregorio del Pilar iti December 2, 1899. Adayo a biyahe, nasurok nga 2 oras apag na. Ngem no nadanon mo dayto a lugar, kaslamet laeng na imatangan, ti maysa kadagiti pakasiritaan, ti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Ito iti maysa nga produkto mi iti Gregorio del Pilar. Ramanan nyo na imas, agas isaksakit yo kat gatangan nyo, umay kayo iti ilimi nga Gregorio del Pilar. Ito ang tunay na hot spring. Matatagpuan sa barangay Busot. Dito nyo, umuusok pa. Sinaluan na nga ng cold water para hindi masyado mainit. Siguro ito mga 47 to 50 centigrade. Sikat pagturasan, di masabayan.